салому алайкум дӯстон, аз садкоро арзон кардагем резинкаи галдор барачаи галдор ки либос 620 аз садкаша метраша 15 сум кардагем ай 2 метр 2 метр поёнай итальянкое ки либос 620 сум метраш 15 сум аз садкаша 20 сум мефурдем 15 кардем не стречакон вақт дорам метраш 15 сум ай 2 метр поёнай бо касоне ки ай 1 метр поёнша мегирад барои кӯдаку барои ёдгирии дӯзандагӣ арзонтар метавонад. Хеле ипеку метраш 50 сум, бамбуки галдор метраш 30 сум, паплинои туркиро арзон кардем аз садкаш метраш 40 сум, паплин помбахт метраш 40 сум, либосаш паплин помбахта 300-400 сум, ҷакартара метраша 15 кардагем. Хеле барачора метраша 10 сум кардагем, паплинорам 10 сум кардагем. дӯстон адресмон бозори Корвон дасти рост мегардӣ, якум дарвозаи пашарка дасти рост мегардӣ, чорум қатор медарои рост то охира меояд 119 дукон. Ин паплином бо дар таги описание видеора номерои телефонам дар экран ҳастагем. Адреса пурра менависам, касе ки бо адреса наметавона ёфта занг зане мефаҳмам. Хеле ним метром ҳаста, ним метро донаш 5 сум, бисёр бигирӣ сеташа 10 сум метавонӣ. Бо дори майдаша 30 сантиметр, 35-40 сантиметр, хелеша 5 10 сум метавонӣ. Донаш 2 сомон меғалта беҳад материал шумо тайёр шуда иҷа паплино